Ni chova na tamai ke mami bakalomalangi. Ke mami itadake no munisera we na mataka ni singa binani kua. Ke mami babi ni binakataka no muniloloma kina ni mami bula. Rau kina be ke mami, mi ke mami dambe talemai no munivale. Ena tikini ngono binaka ongo. Ke misata taunaka na ni mami sokolowe ke mni. Ke misakreato ramen ngai tekabuna bataki ke mami. Ni tiko loma, ni tini abat ke mami kawaya lo kawaindina ni mami garabi ke mni. O sota ni mamal malumu, ngai bokoda ni mambal balda. Siang talada ki mama suta, ada sunga ni mami turanga kani mami bambula. Amen. Nanonda ndomo ni kadi sa kau mena Roma na kena wase tini kaono tikina tini kaono tukun nono bosa do iya na loma pakai kemdo ena beri ngudi ena yalo sab-saba sa loloma yani be kemdo na bisong songgolen lotu kedenga ne Karisto ena rarama ni ndomo ni kadi enta sakin da bakikina ena singa tambu ni banda ni turanga entai ni sambula binak sakamai tau manda na kinta baka na kalau lebu na yalo tambu na natiko malu anda ena sing lebu nani kuah sakin da bakitel ngaki na ibaba koso leni lotu enta tambe mai ena nona bale menda main karabi koya ena singa ni kuah ni sakin tapa kita lenga na siapa tiko mai ena mona liba nabi yasai pura ni tiko kina ni enda sakin tapa kibata kede ena ada ni kalau na tamana na ada ni kalau na lubena kina ada ni kalau na lo tambo ni mai tiko mai bikin tapa kita ngabala kalaka siang ni palabu saba kotiana kena lebu na sere mesati kubuta kikina na nonta sokolowe na mataka ni singa binani kuwa ka 5,5 kadio ni sere 5,5 kadio ni sere susure chikenda minta na tudake ka minta lang ser sarbanto milebu anonta kolo Rabbi,
nakavale na sere stretch kenta mentana taputawata nang tamas ni turangan tamasu tamai kima mai lomalangi me bakorokoro ketaki na eda muni me ada mai na muni mate itu me daka loma muni e burbura me makasa daka me lomalangi ni selebe kima na simongo na kakana ruti kima ni pokoda manda ni mami balbalda me bakaki mami sambokodo tinon sebalbalda be kima ni kaku ni koti kima mi kina bere kamu ni bambulai kima manada ni sana muni na maten tu kena koko kena lain sangan ni mundo amen nda ser ni tada kena kaon bukan to ni serre dalang serre tatu kusumbungera nasa valeu na sere taksanan kuah kanto kay sakit juga mo tuhan bos ni bikin tabaki bertu sakanan nanta bilutek sakit juga nanta lutan matakanan kuah na boli polo berkai Filipai na kena wasili bebat kini ba kana wasal bol tampun dure ki tinga wana turanga usaka talen dure ki niti usakna maram di kunis kurni buna ile gasni buli kurni buli be baru taki ni buli di kunis yulu tu selebit ke tuma maram di kunisi sini mili baisangane do tiku sak talangana para mengoni buli do bingkarai sakatiko do bibuk sakatiko na bingkarai wana marama konesi na kan lutai kan na lutan matakanan kuah na bukun sakna ngon turang ni tal gase na bukun sakna ngon turang na tal bibuke ni palut sanggon sentendri na bukun sakni babakos kanto kai sakwiang na matakanan kuah ming dur sang mutu kana bos ni bikin tabaki bikim ni kertuna nom ni ngoni buli na matakanan kuah naksak valiu untuk kan sak mai naksak na kem diri rai untuk bulu binaka pambut sangan itu baru sak minalom ni matawa kena paru tek mai na vilu tek ni lut na matakanan kuah kimba binak tak valiu na kalu leu na tu kirim bula
na nom ni bula ke na bula nom ni ngoni buli ke na kur ni buli bi baru ta hindi kunis na huku ta bimbi na ke na valisi tingana yalo wana ken tuki kipi kinta bai kina bi kem ni na matak na kuasa tu sa bakarau na papa kolsun sentendri arti sa na matak kongo kira sa matu mai na mona liba na live stream nang balutu merong tani tek bakayalo sang bulan korbul bi baru taki bi ba ku kotik talent on ma daw bu sa te matan ni mai tiko min to sa tu na bos ni bikin to vai ki ni kertu sa na nom ni ngoni bulan matak nan kuasa basak to kan ken liu sa na nom bikin to vai sak talangan na kan tale papa koso na matak nan kuah Tuksak na wanturang tal gasen itu kuna wanturang na tal bibuke. Tuksak na vitadin tala. Bul raramba, tuksak na nom ni buke na matak na kuah. Tuksak na gas. Nichi kuna papa koso menawas na bandua kina wasos na babitu. Nichi kuna nonda papa koso ni do talitak menindo sampai mai na matak na kuah. Nichi kuna ngone Sunday school nichi kuna nau na marama. Cuk na matsere kento vai kem ni cuk na matakan ko na bulu na kena marau. Cuk sakna kontu habelis na matin tu. Cuk sakna turang spika ni onda parliamendi. Da babi binakan lom mata onda tur cuk ndoni tupu ni nonda ndonda papa koso sama inding tagi ko me CEO Chief Executive Officer ni Atula Holdings sa cuk na turang ayanu sta matai korai Korsawa, so kita baik cubi kem ni, wani ni binakan juga na mata kena ni kuah. Kita baik cubi kem ni, nambul binakan marau, nambul binakan wali ni rentau juga nantu balut na mata kena ni kuah. Tatampe mai, medam ni marutak, medam ni rongoda, tuk pakai alo tek pakai alo tu barutak. Maram di konesi, nanti kau telain nanti mata tali bingkarai bisa tu matanda. Pamnata tu wali na tolita binolom ni mata sama CV. Pablo nak tu balik. Ni mai tiko, mai bikin tabaki, tu cakap Pablo naka, bikin ni sambil batikan akan liu. Sambil bikin tabaki talanga bikin ni, na bikin mai ni sama cakap mai, karena live stream ni nanda balut tu matak nen kuah, CVT, na saya buru-buru ni sama satu bikin na, kemai bikin tabaki juga ni bikin ni, na balut tu sentendri, karena matak nen kuah. Di nanti singi, ren kelana bikin, duin bikin, dan duis tahu tu nasi buru-buru. Yo kim kila bimaruin kelu nona no pura vesta bi baru ta ke bimaru bul bina vali no ni to toko na masulak tu mai pa lut sa kong gona kana bingara mai tiko dos tak chicken kin no bos ni bikin ta ba bikim ni sawa sak dan kan liu na vika songa me ka baki na tuk sakan turara na buk ni madon ni bingara bi satu sak matanda na lut sak ne kavi Karena bingkar bikin da anonda junior mayaf ni nonda belutu karena suli pun usah cikina turang tal vila me tunindau. Nonda lutu mas na mata sak monggo matak sak ni baruai sani liwai namboro matak sak singa tambu ni eta sirbat. Na lutu sak na singa tambu na lutu na tina matak na garabikan sakina na buni bola ni bola ramba tal moses salu. Ena limu sang na kolok gaspadi na babitu kelepi nambay ni bal nasasama ki kinagarab ni sin kau kina talibunaw sa numdo sak na wasas ng baba na lislit sang ni bunaw kwasang go kem do na ndo bunaw ndo lisak sig non tubi balutu tamboy wai sini no keteng dek bau skemi epil bula kurbul baru ta kina FSM kena efisiensi gas number 2 CVT bakti kau mbok buka gas number 4 mari kana bakotonga juvenile gas bati number gitu kelepi number ni balu na sota ni bi mata songo ana kena ngon sanga sa ko sango na sota ni bi waswas na matsinga na kelulu na waswas number 2 do nanting karaba matsing lalai na waswas number 2 kira meningay barong binum ningasi itu betul pelaksanaan yang pelihatan menisota na betul sa konggono was na betul garap sak bingkas bading dal tidama wasas na baban do no barong binum tungkasi na wasas na 5 do garap na matsing lalai kasaba sa tonggono ken itu betuba
Was number 2 untuk karabi Apolinia Marama, was number 2 untuk karabi Nuslipa Tama, kina was number 3 untuk karabi untuk turara Solomoni Ulubutia. Ni was number 8 untuk na karabi Ludala, vi na Rachel Kurui. Na ve vakana numi, sakatu na ve vakana numi. Na kena vaksongo ni mai ni wili bikem do nangasi ena lom nom do waswase eni katin kaviwa ni bulu sakongo mesa mai bi watakina na tambata daga ni sember na busi bulu tulu en karosan bulu kawalu ni singa ni bulongo saban bimbi taki bikem do saknangase sember ni katin kaviwa mesa vasongo ni kersa mai ni wili menanta tu viri lom ni waswase sember ni tumbi tabata kena non to boni balu tu non to lom ni tambata daga berarti kena bos bulu tul karosa bulu kawalan singa. Saat itu sakatalangana kerkere senabi pona numi bikim ni napa bakos ni sembera satu ni bolai ena non tu balut. Kan ni sana numa muni sami lewena se muni sami papa kos tunde ni non tu balut. Na fom sak ni wili tik sak na rum ni turara se mere di donga bikitu sak na turara sukuna lutu era ni sana bolai. Muni mai baba kostundi ni balut sakongkong. Tik sa kena ker bimbi kapkani sana numa muni mai baba kostundi non tu balut ni ren ni redindo ngabi ketu na turara na bukuni fom ni wili kiton suliani ren ya ando na fom na bebu bal nge sulele sumai asinga tom marang mengo sana lom ni matawa. Na babil binaka lebunga berto na wasas na betulu ken garab na sasamaki ken garab talbunau. Kerana tengah rasa nak kelun masuk, sampai kadi baik sekali bagi umni nak kelun liu pun kuku nak kelun gangga, sampai kadi baik nak tuk ni vengkarabi, ena buk ni madau satu mati keman. Kemudian nak tak kena nom ni belu taki, nom ni belu baku kotaki, baru taki kena madau sauti. Kem sangat repetal nom ni belu taki kena madau satu go mati keman. Menurut kobi, menindokai. Dengan kalau lihat ke masang tentona tanah di cisu natui turanga saat minimum kalau dina toloma tontonga. Sambul vinaksaka nongu itavi sakan single vinakani kuwa mana kuna bakaleka na tukutuku ni dikonas oda. Na kena bakarau taki me tau ya butaki na Order of Deaconess na lotu esele teke butaki na tin kadiwa 5 katolu dingi taki kina na Fiji Synod me mai dingi taka na mata ini Deaconess Committee na ambaki tin kadiwa 5 kaba na bonua se tiko bakarau taki ertua bulia le tolu na marama Miss Mulia Dan Raji Medel Kusha Sister Ethel Brand ke Gladys Campbell mai Australia. Eteke butaki na Deaconess training siana bakarotaki ni banta ni turanga na katini ni February tin kadiwa on sangabul kabitu 10th of February 1967. The first administrator siana matai ni marama value taki was the late Miss Pauline Campbell mai Australia. Era lewe antonan rawit sangabul kandua na banta ni turanga era lakuduruma na training siana bakarotaki Lewen donan rau ros sangabul ka ono ersa oden ser sa bakatambuyoti lewe tol sangabul ka rua ersa ngani bakatabaron non rabuli embaki tolu kena embaki 5 lewe ros sangabul ka rua ersa kadibi merantin tala lewe diona bandin turanga ersa tala ki kona ngonoko lewe ros sangabul ka 5 ersa kadibi sakanon rambula nangonongo lewe tin ka rua ti kona ngone Buli bakarau taki tiku ana banda ni turanga ke to lewe 5 toka na yang baki tolu lewe 5 na yang baki rua ka lewe rua tinga na yang baki 2 na yang baki ongo mamisado bana kalima sanga bul kadi oni kana tau ya butaki na Deaconess Order eviti ana ngona patanga ongo na yang baki mai ongo na katini February ke mamisana do kina na kaono sanga bul ni yang baki na kana tau ya butaki na Deaconess Order na lomai na loma ni koro ni vanuango ko viti na loma ni lotu wesele na kasaken ne usaka
mic. Masuk gua mena rong kinana mentole kinana bos ni bikin. Nimbula rangone na nongoi tavi ni kua me na ndo tiku na nongoi tala noa ve ke mani tala noa rongo levu kila ni so ve ke anta sarongo da oti e so sembera ni rongo da na nondei tala noa na matanga ni kua e na loma ni bonua levu o Amerika e ro tiku kina e rua na ve tau se ora una friend Orona veita ungo e rosa veita la noa se rosa plenta ka me role sarsara e na loma ni duana veikau loa. Ia na loma ni vanua levo Amerika era tiku kina na manu kila se na manu wakanto mumbula enda kila me wakana leone me wakana taiga se na bea. Rosa lako saro rona veita ungo se rona friend ena loma ni veikau me role sarsara kina. Endo veirau e taura tiku nanta kai endo veirau e senga. Rosa lako sara. Ena non rau sa lako saya ave loma ni veikau sa endo na vanua na loma ni veikau sa tekivu me tawase na ngau ni sala. Endo na sana mawi Ndona sana mawi kan ndona sana matau. Robe tala no sara wango na be ka robe tala no taka kenda rusana tawase. Nando be kenda runa lakone sana mawi, nando be kenda runa lakone sana matau. Ia sembera ni rola kumai e atatau mai beirau endua beirau na non ro tata endua e atatau rau mai beirau ni sembera ni rola kumai. Rosa tawase ro nangonengo Rona veitau rosandui lako na ngauni sala ro lako kina. Ia na ngauni sala ngo na leisota taliliu rona leisota taliliu. Rosa lako sara. Sala ko tigo mai na ko tumbale na sa komuria na sana mawi e senga be ko nanda kai. Ko lako na sana matau e tiu be ko nanda kai rosa lako. Saya do sara na nomero leisota kina. Kue sana matau sa liu sara, saya ado sara na bana meroli so takina. Ngai muri tiko yani, na nona itau se nona friend, ko tombali tiko yani so ko muri tiko yani nangau ni sala na sana mawi. Boleh kasaranga yani me boleh kayani na bana meroli so takina rangone. Ngai raibu ki yani na nona itau ko tombali tiko yani ko muri tiko na sana mawi. Sarai na manu levungo na bea. Sa vivibi ko tiko mai. Sa vivibi ko etiko mai na bea. Ngai rere ndomompula na ngoni tanganengo. Sa ngai vivi. Vivi na nona vivi tiko ya ningo. Nona itau ko tara tiko nanta kai. Rai mai rai dani demuri ko etiko ya na bea. Ngai vivi talango koya kamba ibuni kau. Wata ki nanta kai. E na numa na dorobo na nona friend nona vivi tiko ya nia. Me nona friend ya na hukei koya mai. Se na vana mai na bea. Ko ve muri ko etiko yani ngai vivi tale na nona friend kamba ivuni kau ngai vivi tingo ko sangai baksa mata ka mo koya na kaya toto na ka mai ve koya na nona tata mai vale tukuna mai bango na nona tata ve koya ni ku sa sota wendo na manu ni loma ni ve kau ka kuan ni rere mondavo baleta na kilana manu ya na reani nyo iku samate tu na laku ngayani lestale mai sangai vakava na ngonengo ndavo tu vango lako yani o bea leiwarai vikoya leiwan rami vikoya rami da vango na talingana na matana rei vikoya nga vuki lestale lesumai arai tiko mai na nona friend ko kamba tiko ibuni kau ko tarati unanta kai nona rei da ngani savu ki lestale na bea siro sombu mai nona friend wata ki na nona takai ataronga saroko abe nona friend inongu itau na dava e atuku na vei ko na bea levu ya atu daki saramai na nona itau atuku na sarve ko ya
kilana dawe tukuna viau na bele via, e tukuna viau, mo ndingi takapaka vinaka na nongu itau, se na nongu friend. E rua na lesoni, se e tolu na lesoni, e nda puli rawa, e na talanoa, e na mataka ni kua. Matai ni lesoni, sai koya mendanda ndingi takapaka vinaka na nonda friend, me wakaya tukuna vi, koya, vi nangone tanganea na bele bungo. E tukuna vi koya, ndingi takapaka vinaka na nomu friend. Na kene karua, ve kenda na ngone na mataka vinaka ni kua, masula kabua na kalou, mendingi takave iko na nomi tokani vinaka, se na nomu friend vinaka, me rawa ni buke iko, e na ngauna ni nomu lenga, e na ngauna oso tabakina na ndrendre. Me kakua ni wakana nona friend na ngoni tanganea, sa taura tu nandakai, vanu inuiti ko na ngoni tanganea, me na buke ikoya. Ngai buki lestalo koya, vivi, sangkai wangaratal na nona mbula. Mo masula kabua na kalou, mendingi takave iko, endua na nomi tokani vinaka, sendua na nomi tau, sendua na nomu friend vinaka. Na keni katolu ne oti ni lesoni, enda bulida na nonda talanoa ni kua, mendandau warorongo baka vinaka me vale. Mbaleta na ngauna ndandau sotaba kina na ndrendre, oki enda na ngone, ena vanua enda lako kina, enda yawa me vale, ena ndau bongati ko beikenda, na nonre babubuli, se na nonra bosa, o ira na nonda itumbu-tumbu. Sako e ana kena levo. Naka. Kerea saka mbe kimnina ngone mo nina tudhake, menandua na nomini tavi.
na sere rangone kera menda na tuba sobu na masu menda masu kemni sa turanga na tamay ke mami walo malangi na bongabe kemni na domondra irna ni soli irna lube ke mami na mataka binani kuwa na wale buna nomni bosa era da bunganga takarawa na sere rabadodo taki kemni kina na mataka binani kuwa na wale buturanga na maro na non rambula ni wako ko tekira tiko bata ke ira na mataka ni singa binanga dendai na wale buna non rambula irna gas ni buli ni wili bola ni singa tambu rasoletu na non rambula non rangauna kena pe kame baletira merabu ke ira kina na nomni soli merabu ke ira meratumberira merakilai kemuni bakaya lo kabaka indina na wale buna mataka binanga ni kuwa na wale buna non rambula irna lube muni na vendu korni buli randu ibuli kina na vendu kalasi rele wena na tamangu balo malangi so era tigo na tertiary school secondary na primary batalanga kina soba ni buli sana numa na non rambula ki ve kemni so le tigo na buku na kila kana ya lo matua sama ve kemni na tamai ke mami walo malangi ni sombuta tigo na nomni be bakalonga takina kina non rambula na linga ni ve tumbere na mataka binanga ni kuwa ki mami do na masu senda taleda ki mami ngai masuta na dam ninga chisu saya do ti mene mami bakambula mene Chani vara sangabul kaba ayal nakalo salo tu va endo don melo tu kaya lo kaba kendina ana bukuna na chaplain ni korni bule vanda ni turanga kakina ir na vanda ni turanga taka eviti kakina kimam nangone buli vanda ni turanga o mendure na single nakni ko mondole na bos ni bikin tavaki sami tauti ko na bukikito na single nakni ko nakbaleb na libito ke taki nakbaleb na loma koni do bar tak tu biki mami na banda ni turanga sani mami masu megi sombuti kana beba kalonga taki ni kalo kina nandam bula tau doko na singa ni ko ni mai ti ko men tola ti kana bos ni bikin tavaki sing balabu sabana kena lebu kena ngono sanggo mena rongo bekian tanah non telesuni. Vinakan lesoni sena posini kalau menonda ina singale vinakan dendai salorenga mai na bela latibou na ibola ne Paula na apostolo virna kai Roma ena kena wasi tine kaono matai kina tine kaono ni tikina bola ni Paula na apostolo virna kai Roma na kena wasi tine kaono matai kina tine kaono ni tikina ke bekasa laurai sanong kita bina bakaronga takayani sa bakaonggona posini kalou ia kau sa tatau na kifipiani beke mundou o koe na wekanda o koe sa ndau ngaraba na isongo leo ni lotu mai keni kiria mundou baka vingui koea e na buku ni turanga me bakasa kili ke ira era sa lotu ka mundou bukei koea e na daka kedenga ndona yanga kina bua nisa ndau bukei ira na lewe bunga kokoea ke iau talenga me tukuniani na nonguloloma virau ko Priscilla ke Aquila ko irau sa daka bata ke iau e na beika e Karisto Chisu karau sambolea na mate me umbula kina ke itou sa baka bina kakina virau ke itou ke ira kede na be songo leo ni lotu ve ira na be mata ni tutani au loloma talenga ve ira na songo leo ni lotu e na non rau vale au saloloma ve Epinito na tamata kau sandolomana o koea na isebu ve Karisto mai Esia au saloloma ve Mary o koea sando daka bakalevu e na buku mundou au saloloma ve Androniko ke Junia na wekangu ke itou ave subata ke rau arau sarongo ve iratou na apostolo e rau sane Karisto Eliu au samuri ko iau au saloloma be Ambilia o koea kau sandolomana e na buku ni turanga au saloloma be Uripenu o koea sando bukei ke itou e na daka e Karisto ke Siteki o koea kau sandolomana au saloloma be Apeli sandau binakati e na beika e Karisto au loloma be ira na leo ni vale i Arisi Tupolu au saloloma be Irotioni na wekangu au saloloma be ira na leo ni vale i Narikiso era sa nonanga na turanga au saloloma be Taraifina ke Taraifosa era undo daka e na beika ni turanga
Au saloloma vei perisi, sandau lomani, o koia sandau daka bakalevu, e na vei kani turanga. Au saloloma vei rufu, o koia sandingi taki, me nona na turanga, ke na tinana, o koia sa tinangu talenga. Au saloloma vei asini kirito, ke filekoni, ke erima, ke patiropa, ke erimi, ke ira na bebekani, sa tiko bata, ke ira tou. Au saloloma vei filoloko, ke Julia, ke niriu, ke nanganena, ke olimipa, ke ira kevenga era sa lotu, era sa tiko bata, ke ira tou. Na tikine tini kaono, do ia na loloma bakai ke mundou, e na verengudi, e na yalo sabsaba, sa loloma ya ni vei ke mundou, na vei songo leo ni lotu kevenga, ni Karisto. Amen. Me baka sambula na kalou, sambula baka telenga kina na nona bosa, me rokobi kando kai na kalou, e na nona bosa sambula, rong weekenda na singa lebu na kendi indai. Ke baka sabaruta ke ndo na sere se same me babini pinakatakina na bosa ni kalou.
Damasu. Kemni chova na tamai ke mami pakalomalangi. Ke mami tadak tala nom ni serra o enak tikini ngono binakongo. Ke mami babi ni binakataturanga. Na isoli tambe da ke kemni na singile bunani kuah. Kaya turama ni ke pakalongata kan non rambulo bayan tua. Ora selian non rayau na kenra na menra me takina na lomamu ni. Isa kreatura ni pakalongata na bita mata yan tua patalangakin nor tombula. Nom ni tamata tambe dake na bileti ni solia na single benani kuah. Ni mami bata nom ni loloma suni bambula. Amen.
Me wakaroko taki na kalou, me ndokai na kalou, me laveti na kalou, ana wukuni daka wakawanda ni turanga, kasama yang baki 5.5 kaviwa ana singa ni kua, ana lotu waisele e beti kei ratuma. Kabana numi tiko kina, ana singa indai, ana non rawawe bakandonu ina lotu ni konferendi, turanga nanga selebu ke ira na lewena karawa kina e wakatokai na singa indai me singa ni banda ni turanga ia enda wana numi ena ikatini ni singa ena singa tu siti ka ke mami kalongata ni rao ni tukuni me ke mami wana numi ena singa tambu enda indai me bakaroko taki na kalo o koe bembuli koe be kavivi ena matataka kongo melebeti ka bakaroko taki kina na turanga. Menda sangole wana kalo ena maso. Sabaroko taki na damani choba. Ni oni sandau ia na be kavivi, oni sandau ia talangana bending itaki. Sabaroko taki na damani choba. Ni sasanga ni wela na loka ni matamuni ke ne lomuni. Muni tarana bura be ira bang bauti ke muni baka yang ataki ira. Merawati kina na lomamu ni e bura me bakasa bakai dori mai lomalangi. Ningai bauta na ni mamimbula ni ke mami bakarongoda na nomuni puasa ina sini kuah. Ke mami na lakoyani karawa ni taka. Membula kina na loti e piti. Merokobi kina na edamuni. Ke mami samasu na edamuni chisu ni mami turanga. Saya do oti mene mami bambula. Ameni chisu. Na ulutanga ngai baru takan na lotu waisele biji keretuma una pakai ngata kata licunga na singani kua meranda una numi katoko ni na marama ena erbenga rabitu ena lama ni lotu ena oti ni bola ni wasi ni bola kabato kai ni bolai be ira na Roma wasi etini ka ono kanta baleso ni kina na singani kua aungan reba me ubarara mata ka bakalai esona ka merau ni matata kina weekenda na daba e kota ena loma ni tala no ongo ka bakabuna na abala ni Paula mai ne lona ena nona bambauta me daka taka na bika me rokobi kando kai kina na kalo nimbera ni lakoba na ikatolu ni nona kaulotu e kaulotu bakatolu e na kene kaba ni se baka dora chunga mai Roma sabesu kasala ki lewai kamaniado me ba mate io nimbera na ikatolu ni nonna kaulotu kasembera bakandua nimbu tuki Roma na koro turanga ke Italy rangon Rome is the capital city of Italy. Enda saraba ena itala nongo na nona vaka endua na ngasi ni lotu endua na beli utaki ni lotu endua na tama ni lotu endua erokama na kalo ngai vaka taka na nona be rokobia be ir na linga ni nona vaka me la beta kina na chisu era bauta bata me tausu kilio ni sabanga nana no tiko ko Paula me lago ki Roma sama ni tonga endo na ibola kabatu kai na ibola be ira na Roma kwenda ba leso ni tiko kina ni kwa ni tauria matua sember ni mboto ki Roma kwa he hasn't reached Rome yet but his letter called the letter to the Romans was first reached Rome before he comes to Rome. So you will see some kind of difference here. Ia ni sa tiko mai Roma, samosit sa tiko mai Cornida, samositi ko tiko na mbula ni tomata bambauta ra tiko mai Roma. Na ibola ongo kapakato kai na ibola be na Roma na numi be ira na scholars ni bola tiko ena anda 5.5 kaba kina 5.5 ka ono. Ena 5.5 kavitu sa soli kina be fipi. Me kauta na volongo me kauta ki Roma ia na ngauna ya esengai ambaki rosa nga bulu baka dada chunga na lotu bakaristo e vura
Ni ochi na nona tuda ke o Jesu Kristo mai na imbulu-bulu me sa lesu kilo malang. Sega mbaki rosa ngavulu chunga vakadava. Sa tau ya vuna lotu. Sa lotu ku Paula. Sanga volana i bola. Me kau ki Roma. Ia mai Roma ena ngauna ya en anda 5,5 kava. Kina 5,5 kaono. E toka kina endona turanga emperor ko Claudius. Endona turanga vora-vora. Kasavola endona digri me tukuna vango kakuatal ni endona chiwe tiko i Roma. E ana buna roda buka kina mai Roma o Priscilla ke Aquila. Mera ulako tani mai Roma e ruana chiu rawasa tiko kina. Ia na taro au na taronga ena mataka nyendai abaka lutu taki baka dabo Roma beta na taro ya era taronga na sekolah ya na loma ni bola tam. E tarongi se baka lutu taki baka dabo Roma. Ia ranggai na numa ni baka lutu taki o Roma. Ena non alako ki Jerusalem en duana i wasi ke baka na wilika na Roma na taka wasi rua e koto kina na beba nua e so e bura-bura kara tiko mai Jerusalem ena ngauna e lutu kina na kalone alo tambo e bura-bura en dua be ira na banua ya Roma o ya ena numi mai be ira na scholars ni rabangan nia ira na chiko ikia kan dua be ira Priscilla ki Aquila rau kauta na lotu ki Roma. Ia na numi talanga opita ia senga suci sarani matata na bika mbale tukwa. Ena mataka indai unangan reba meu baka sara taki iko mosaraba na irai ke Roma ena ngauna ya. Era sambula kina natamata kabang to kai natamata bang bau Jesu. Karambula talanga kina o irna chiu. Karabang bau na kalau ko chava. Era mbula talanga kina o ira lotu ena be matani be lotu be kalau taleso. Mera tiko bat e Roma. Ia na bika bora-bora e so era either Claudius, the emperor of Rome at that time. Itu kena bangga ka. Jews, I don't want any of you to stay in Rome anymore. Leave Rome. E hana vanua kuarsa lako ke kina o era tiko kina. Ia en anda 5,5 kavitu salako kina na ivolongo kakau to fipi anu ngai tera en anda ona 10 kawalu kena vitu 10. Ada Roma mai Roma endo na kata kau arabe so teraki kina na chuke irna tamata lotu ba Kristo anden resar ka ba rusai talanga kina nambula e bunga na tamata ba mbauta esengani raw ne bolongo ke kanda ba ulika belaten kot talanga kina na mate e kot talanga kina na kena ba tuda kita kina Kristo ngai tambaki sombo ngai mbilraki ngai bak malu taki ena beka eso era baka dora na ngaunea. There is a kind of pharmacy, it's a type of that they try to push the Christ, the cross that we believe in now. At that time they don't want to hear. I'm so glad that you are hearing me at this moment. Etale no ira saranga er tokai dake er ngai biliraka na loto. Sangai bola-bola Paula. E bola-bola tiko me bukau kaya mai kornida si mai keni keria e rau korot leburo rorongo ena banua Akaya. O Akaya e bola kati Macedonia. O Macedonia na banua embula kino Alexander the Great. He is a royal man. Ia mai na taikan dua niwai o Roma ndawo kina sio Italy. Mai na sana kan dua ndawo tal chunga mai kina koranida ke keni keria. Mai dake ndawo kina o Macedonia ena sana bambamba ndawo tal tonga kina o Asia ela masio Asia lailai. Ka leusar na bika e bagai dor kina. E tale ninda saraba na bika era baka doro ira tomanda bambimbi o Paula me baka tuda kita kira na Kristo en sabang bauta na ngongo. We have a type of weaknesses or issues or problems, but at that time they have two. But they were great conflicts against the Christianity, which was not Christianity then, it was called the way. Sa vola-vola Paula en anda 5,5 kavitu kasana numa kwa o me kauta na ivolongo. En a korolevu ko keni keria
e tuku ni vango na kena vola tuku kornida ke keni keria e raundavo koto kine e ruan vanua ni trade ni vai voli lewe vura e rau baka pot le levu roro rona kora le levu ngo rona kora roro ngo e tuku ni kina e tuku ni tovango me bakambe ka ndo chuko suva ndo chuko mai lau toka ni rawiri taki na korra roda tiko ni tolu be mama na singa e rani da wiri taka ndo na mtamata se vondo se menga complete the place of Kenkeria or Corinth. E tale ninga inda sarava nyo Kenkeria e baka endava kote kine ndo na marama ka bala tuku takina sini ko o fipi o baka sangame o baka di loa baka malua na kena bola tuku ang reida na bosa fipi se na yada fipi yada baka chiu sarauta me kila Jesu Kristo na maramango ia era tukuna isona scholars nyo kwaya e high bishop ena banoya ia ena bosa ba kiriki e bolaiki na diakonos se diakolos kena bosa ba balangi na servant ia na kena bosa o kwaya sanda ubi ba rautaki ena tepeli ka ba rautaka ira ba rautaki ira era langmai merakana sio ira era nganreba na bibuke. So Phoebe was a Jew, and she was, as I believe the Bible has shown me, maybe she was the first deaconess in the world then. And that is why we are picking this, Romans 16. E katale ninda ngai reida ningai tamiki koe o Paula. Me kauta nei vola. O baksa rabatoka na vola o bakawile ke so nei vola. Au ngai reida kina nan renre ni ngauno ya. Marama e tambu ni bonda na wanga me bonda ndondua. You have to come with your husband, or you have to come with your father, or you have to come with a group that will support you, or otherwise something else is going to happen in the boat. Ngai baka yang ataki na maramongo me kauta nei bolongo be ira. Na chiko boli mai rama. Me baka enda reida enda saraba ni kua. Ia saya ga nei bola be ira na kai rama me baka enda sabang dinen taka enda sawili katiko ena singa ndai. E ruana ka ngan raba me tukuna nimbera ni ungalandeva e tolungana vaka sama lelai me wasebe kanta na singa ni kua. Na turangango Paula sa tito musarnga. He has a deep knowledge and concerns about the Christianity and the people who believes in Christ. O ira dagdag na lotu sa tito musarnga na manira. E sarabi ira ka dagdag ba tekira. Me bakanda baka wili ka chiko na lesson ni kwa. O ira eso karabuke kwa rabuke na sugu na lotu. Gai baka toka ta ki ira kwa enandona yava e tale be yao ni tukunikina na yadandra. Sia na yade baka toka yada taka kino Paula e sala bata toka na rai ni non rai tabi e na buku ni baka mbauti Jesu Kristo. That is one of the unique things we found in Paul's writing. He serves the people, he looks after the people, and those people who looks after the church and the Christianity then, but he acknowledges their deep commitment in Christ. And that is one of the unique things that travels from the book of Acts, chapter 13, to the conclusion, and even continue until the book of Hebrew. Na irai ke Paula, ena baka sama e tuku ni tiko katalano ata ki tiko bekenda, ena mataka ni kua. Na kawai, ninduan ng kasiniloto. Na kawai, ninduan na tamata bagambauta. Matua. Na kawai nindua na tama bagayalo. Na kawai nindua etoka ena itutu kabatokai. President, General Secretary, all these people, talatalangasi, talatala, vakatao. Please hear me well. E kota kina sone bagasala kambimbi mendera sarava karaida kina na nona rai ni dakadaka na turango o Paula.
Nai matai ni nunggu bakasama ena mataka ina indai. Autora cengana ulutanga na singini kuah, merendau na numi katoko ni na marama, era binga rabitu ena lama ni lotu. Nai matai ni bakasama. Na beina numi kai hado kina na beita taunaki, ena tumbu kina na lotu i Jesu Kristo. Na beina numi kai hado kina na beita taunaki. E tumbu kina na lotu i Jesu Kristo. Kinendua na wasetin kono. Ia kausata taunaki fipi. Yani veikemdo. Okoya na wekanda. Ia kapaula. Ebolano ni bola. Ia mandurungada. Kausata taunaki fipi yani veikemdo. Na bosa ta taunaki. Engoi ndona ibakarau babanua nonda na itauke. Ui manda biko toka sang. Endina na bita taunaki. Endau yado mai bei yado na ngauna daba. Dau libu na bita taunaki endau kila na ngauni bawa ti se bai bei. Na numa manda iko na tangane na ngauna mai taunaki kino tamai ya lewa beiko. Na bita taunaki. Si endua na banua lai taunaka tale endua na banua. Si endua na pula lai taunaka ele ube irna tu mena koro na ngauna ubulikina e mai taunaki awa tamango banandua na leonine to bubale me mai buli chiko isuba. Na bita taunaki. Ia na bita taunaki ngo e bosa mbimbi. Au tau ramai na bosa ngo balatini titombo. E kotokina na loloma. E kotokina na irai ni lotu nei Paula. E kotokina na ndina ni na bambauta Paula. E kotokina na kawai nei Paula. E koto talengaki na loloma nei Paula. Ena buku i Jesu Kristo. Satalai chiko yani na nona tamata. Tamata lele sara melaki bengarawe. Au taunaki fipi beke mundo. Salemu na beta taunaki saya ado ibura-bura na ngauni ni kuah. Sa beta taunaki nang kasini lotu beke anda. So na beta taunaki rauni ava tunga mai ngusu. So na beta taunaki lako sarmai na utonda mai lama. So na beta taunaki lako mai bambamba balatini satu mai. You have to do it because you have to. So there are different kinds of famity of the taunaki, and which one is relevant to you today? E kambimbi ni da sarava na vita taunaki da kava Paula we ira na tiko mai Roma kana sa tamata bambauta. Au ta taunaki fipiani bekemdo kama gai tarava mai na bossa o koya nawe kanda. It builds another level of faith. The evidence of loloma. O koya nawe kanda. E lakwe kiana bewe kani relationship. It's not a filial relationship. It is a spiritual Christian relationship which deepen with a faith in Christ. E tale ni saravi na nona kawai endona ngasini lotu me kawai taka endona maram sabarau kaute endona kam me layave ani kinandona banua. Se sengani butuka, se sengani raida, sengai lako apa chukani. E so era kaya. E nana lako fipi. E tataunaki o fipi, gai kau Paula, ungona we kanda. Kemdona chuka mai rama o fipi, we kamundo we kai keito. E na baka samadava, me utukuna. The commonality here which comes together is faith in Christ. Na ka e kauti kenda bata mai menda mai wewe kani ena singanda indai na nonda wewe kani ena rai Jesu Kristo kanda vakam bauta vata na tuda ke tale mai na mate ni san nonda vata na nona lesu mai na turanga menda na lako yani kina. That is very unique and super power with what Christ want us to know and get into the real of faith. Kavango kwa o koe sanda ungarava na songo leni lotu mai keni keria. Satu kuna rano na bebe kani relationship, ngai tukuna na role na responsibility. You have to take her because of this, and because of this. E matata tuba nang kasini lotu ngona nanang bula, endua na italai ni kalau, kabina kata me bagandron roya kaputo soyani na rarama ni kena tete na bosa ni kalau.
E talei ni da reida toka ke na bimbi ni no nga ngande chiko Paula. Me tena lotu, me tetena lotu, me raoni ada mai. Na biba ambulai, ni kalau e nambula ke dengan ni tamata e bambau ti Yesu Kristo. Saya ada mai me satu kuni do tau rikoa o kwa saya nga bagale sarbia. Etu kuna na kana bossa o kwa sa anda ungaraba na isongo leni lotu mai keni keria. Mondo baka vingo ikoa na buku ni turanga me baka sakili ke ira era salotu. Kando buku ikoa na taka ke ngando saya nga kinabua. Moida na elongo na baka sama embiu to Paula ke. Etu kuna bango kwa me baka sakili ke ira era salotu. Maybe e sombe kana ka e baka doritiko na loma ni lotu. Era senga nindo kaikina e so era tamata bagambauta. We may just look at each other face to face. We smile at each other, but deep down in our hearts, they are crocodiles and cockroaches. And we need to prune that and finish it up and make sure you stand in the unique of the image and the likeness of Christ. Emositi au na baka samango Esenga niado wale chunga ena yado na bibo no kedanga inda chukokina na nonda bendo si na nonda bibo malu mutaki ninda saraba na bila beti ne Paula tege buana wase tikene ndo meda bana tikene tin kona kala sombiani na nona la beta tiko ko o irna linga ni vakaka se o irna ndau ni bengarabi sa bengarabi o ti bata ke ko ka baka roko taka tiko kina na klu ena bengarabi sa bengarabi o chiken mugi manda bi ko to samu kurena lingana kalungata niko sangaraba tiko natura. Amen. Don't look down on you. Don't beseech you that you are nothing. You are somebody. If Christ is in you, you are a royal. You are a prince and princess of the heavenly King. Amen. Motalitaka, modakava na zakazaka binakata nakalo modakava. Yonyo sadakaba, kirike mundo nangasi, kirike anda enda beli utaki, ndala beti ira metosokina na lotu, da kakwa ni mbili raka, sienda matadataka, sienda bembe kina, siedaba na ka enda na dakaba, me alikina na irai ke Kristo. Sa talendina na baka sa mango, au singani binakata me ulabeta kia nandiko nisa, binakata me ulabeta kia na baka sama. Ni nomu la beta na tamata bagambauta ba Kristo. Whether he or she, you have to continue to elevate and lift that person up because he is in Christ. He is with Christ. Maybe he has weaknesses, she has weaknesses. Maybe she fails in something, but we have the strength to nurture that person to the capability that is required by Christ. Talindina na rai ni nona be bakara utaki o Paula ni lau rai kina na rai ni nona rai vi chisu se nona rai tiko kwa and ambuli mende tobo bata kina kalo kaudue na kalo. And this is where equality comes in. If you haven't heard, kaya kanda udaka na bimba, kaya kanda udaka na bibosaki. This is where it is. And that is where our equality is in. So that is one of the uniqueness here, that he has made us in the image of God and in the likeness of God. And that is where Paul looks at Phoebe. Phoebe, you're not a female. You are a Christ-committed person. So I look at you as the image of God and the likeness of God, who is going to ambassador Christ's life in the world. Talei ni saravana, rai ni baka samongo, ni raida, en duanang kasini lotu.
sa titombo na nona kawaitaka na bulan ni tamata tambu sa kayani bengarabi. Already ni wataka na nito chaplain. We are so glad that Deaconess Order. Do we have a father? Ngana tamay kito, tama mo ni talaga. Kaya nga kito manray. Kilati ko kanis nga kito manray. O bawili ka parota ko lesson ko. Sando na kanan nung bawili binakataki ko ito ka long guwan ng kaloni. Sila may doon ital nga sabi kito may kawit kito. I believe super division. Eva kilana tikinang go ningon ni main tabi kino ko betal talagas. En na kawita kinavanda di turang. Thank you, sir, for the typology of Paul. And we salute the Holy Spirit for that. Likewise to everyone who always support the Deaconess Order. We salute you for your good heart, for your never-ending love for us, either by material or by prayer. Amen. Ita taunaki na bulan ay fipi, balate ni kawaitaki. Ela ita taunaki ando na ngonelewa, kinabubale sala ki bagawati kina, ni sana laiti ko bagandua kina, kakiriki na me marroi me bakangana no marroi chuko may vale. Kakiriki na me solina kiana me bakangana kena solina kiana may vale. Kakiriki na me bamaderi babinaka me bakangana no bamaderi babinaka. E ana kai da kaba Paula ve fipi me tatauna ki ko be irama irama. Ena nona sala ko tukani kakauta tukani na ibola. Ubi ko to ka samu tukuna bikwa. Mondau tamata ndau ve tatauna ki babinaka. Maroro ni sa solibe ko na be tatauna ki angarauna. Na bena numi kaya kina na beta taunaki me tumbu kina na lotu ichisu Kristo. Na beta taunaki a tumbu kina na lotu mai Roma. E ado kina i Roma na ibola ni Paula. Ngai ado eno kwa ena anda 5 kawalu, 5 kaviwa sa talebi Roma tuna na ibola. Era sa wili ka tu mai Roma na kai bina katokwa. Kasa sanga me tumbu kina na lotu. Dinambeka nila idhaba koso en anda ono 5 kavitu. Ni may baka aliki na nanambula me sabang mati. E tale ini nda saraba na taka bina Kongo na nona sasanga indua na tama me rawata na bura baka bimbi o irna luban baka bauta en nona itabi. Lakana baka tuda kita gina kawala tai Yesu Kristo. Abebe kani e koto na beta tau na ngo me baka sabare tagawoti. Na itabi, role and responsibility, e kota na bita tau na kingo, e kota talanga na bita tau na kingo, na kaya na baka tuda kitaki, na baka vengu, na peace, shalom, siya na nona tiko na Kristo, e na nondang bula, e na bingaw na kaya nga. O Phoebe, endua, na kaya nandaw, e na dakadaka, e rey da toko Paula, she was a very special person, a specialist. Nandambe tiko ena matakanya indai na bagarongo chukin nikua. Oi ko endo na specialist e bagarau takana kalo kako ni banga modera. Sana rai tiko ena tal-talangasi, sana rai tiko ena tal-tala, sana rai tiko ena bakatawa, sana rai tiko ena tuirara. Oh, satu tokan din na umkango. Pick that little word and work towards it, because maybe that is what God is trying to help you understand who you are and what you are in the kingdom of God. Marroya. Kaya baka daka na paano ni namu daka.
Ngai posa bina kataki ko no mumboso sera posa bina kataki ko ira bengarabi ni bengarabi kina barroya ya baka tarana kalau morongoda mo baka tuda kita ka baka rambai lebu taka tingaya ni na Kristo ichikola ma kako ni songota kako ni balai taka kako ni baka tarana munida membasuraka na bina ka sati ko beiko sabangan dina taki oti mai bei irna leo ni songo mai ken keria pati ke kornida kabakaki na be paula na nona bengarabi kebakando solia mai sona ka mai rama me tukuni kina ni sangani binako fipi au sabagarita ka chukan go fipi santo tani bakatangin ngen sa chukina endan dambe chungo sobe ke anda bunita ke anda tiko bakaraita kiko mabakanga takiko e mata ni kalong. You have something special. Don't hide it, don't bury it. Or otherwise, that one will be drowned forever. Multiply plus, because you'll get more. If Phoebe was allowed, she accepted, and the church in Rome was grown, so do you and I can be at the same time. Talain in the saraba na dada kongoni, buke kianda na kalom, menda rai kina. Kaya baka tuda kita kina daka ni kalo may Roma. Na karoni baka sama awan reba me wasya na matakan inday. O bolato ka pertanya me batongo. The love that carries the evidence of faith. The love that carries the evidence of faith. Isang ni binakambya kana nung bakan diataka. Na ilolama ka bakan dinan takikina na bakan bauta. Na ilolama ka bakan dinan takikina na bakan bauta. Tegabube Priscilla ke Aquila ana tikine tolu kala som me dava na tikine tin kalima na nona baraita katiko Paula au saloloma beika ia nona lolama e tomana kine endo na bossa au nganreba me baraita ka endo na kena baritaki